Kune video engayenza mina ngithi mina eKZN sinoshembe kodwa sithathwa yikhukhula. Abantu abayi-understandanga leyo video leyo ukuthi ngisho ukuthi ngicabanga namhlanje ngizoyichaza kangcono ngoba nje ngacishe ngafa impela abantu befuna ukungibulala abantu abanye bengikhomba ngebhama abanye bethu uNkulunkulu akubusise wena ngekuphela 3 days uphila. Emva kwalokho mina uShembe wangibusisa ngoba uShembe umuntu, uShembe uNkulunkulu, uShembe umoya ongcwele. Uya-understanda, uyakwazi ukubheka ukuthi lo muntu uphekwani, lo muntu lenkulumo kahle kahle isukaphi, iyapi. Uyayibona lento leyo. So inkulumo yami yayibheke ekuthenini bafowethu thina sisizwe sesimnyama sinoNkulunkulu oShembe. Kumanje ikhukhula ithatha abantu. Yini igovernment okanye umphakathi ungayi kuShembe uyobika umonakalo khona ngoba uShembe akayisukeli no Jesse Mbala wayengayisukeli. Ngoba mangifunda iBhayibheli kwenye indawo kuthiwa uJesu wavinjwa umuntu ongaboni. Wathi ngicela ungisindise. Wambuza uJesu embona ukuthi akaboni wathi ufuna ngikwenzeleni. Wathi angibone emehlweni. Siyamsindisa. Yes, wakhafunela phansi ke wabumba udaka wamgcoba ngawo emehlweni wathi hamba echibini lamanzi okuthiwa isebackside uyogeza khona. NoShembe usebenza kanjalo. Yini igovernment ingayi onyazini kuShembe uyocela ukuthi uShembe enze isibonakaliso. Ngangiqonde lokho nganiza kwethu ukuthi la eKZN sinoShembe kodwa sithathwa yikhukhula. Kanti yini umsebenzi kaShembe? Mangisho ukuthi mina abantu abaphethe umhlaba yini bengayi kuShembe uNkulunkulu wabo okuyena umongameli wakho konke okukhona emhlabeni bayocela ukuthi baba sicela ukuthi usilamulele nakho sithathwa yikhukhula. Uyayibona lento leyo. So abantu bayithatha ngendlela bangenza umuntu omumbi. Nami ngathula kwathiwa ngixolise ngathi hayi ngeke ngixolise mina into engiyazi kahle ukuthi angiqondanga lokho okusemakhandeni njengamanje. Uyabona. So abantu babona ngathi ngirude kanti yayijule kakhulu lenkulumo ngoba uShembe oqala okuyena wavimbulwa nje kuthiwa walandwa bafowethu.